Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt hi Mizoram hralhna ani lo Lalnunmawia Pachuau advocate ni somni pasari oga sang ni somni panga a Mizoram Assembly House a India rampuma ramgohum halna dan thar Forest Conservation Amendment Act sang ni somni pathum FCAA sang ni somni pathum chu Mizoram state aman ve turin adopted alo ni ta a soisel tu le daudal tu te omnak nak ma se kanrama he da ni man ani ve don ta ani kumsang ni somni pathum MNF Ministry hun lai khan FCAA sang ni somni pathum hi official resolution mangin Mizoram Assembly House a dated 22nd August 2023 khan daudala nol ani ti kha kan le shevek ome official resolution mewa kan nol ani chuan he dan FCAA sang ni somni pathum hi kan state ta applicable enforceable to lo tura kan ngai to ani ma se dan ang thlapin anol tu ministry khan an lo nol phal lo nge ni dan anganem nge na turin action an lo la reng lo maya ngoi rengin tun thlengin kan mang enforce chunjom char ti hi minol pui hian kan se thiam pha kher om love Forest clearance pek chhuana dan dang kan nei lo FCAA sang ni somni pathum kha official resolution a kan nol nuwa khachuan kan state ta kan mang theilo hlom top ang ti kha minol pui ngei dan ani nge yang ama ero chu kan do dal bur dan tar FCAA sang ni somni pathum chungchanga khan ngei tua mai kan nei ni in langa chu kan ngai tua mai chu kan ram chunga project lian thona a engdan hnuai chegin nge forest clearance kan demand nga engdan hnuai ange kan pek chuang ti kha kan lo ngei tua thleng phalo ni in alang Mizoram state a central project lian tak an local pui rup mai si a kan ram ngo an ti chereu siam tharle na turata na poimo ber forest clearance kan demand rupa heti la yan forest clearance pek chwa the na provision in bill na ber FCAA 2023 kha kan nol box si a kan laklo ta ani kha central dan le state dan siam danga forest clearance deal na le pek chwa the na provision a omyaw lo wangin forest clearance demand na atana kan dan voucher ber chu FCAA 2023 thau hi ani dan lui Forest Conservation Act 1980 kha amended ani to a provision le objective ti danglam ani vek to a dan thar FCAA sang ni somni pathum yan alwalan supersede vek to ani a principal act Forest Conservation Act 1980 title po van sanraksan evam samvardan adhiniyam 1980 ti athak ani to bok FCAA sang ni somni pathum kan adopt du lo ani chuan a principal act van sanrakshan evam samvardan adhiniyam 1980 le Forest Conservation Amendment Rules 2023 hi kan mang ve theilo ti na ani a forest clearance pek chuana ber FCAA sang ni somni pathum kan nola kan adopt miaw lo wangin forest clearance hi kan rama project na thona a kan demand theilowa kan pechuak ve theilo ti na ani FCAA sang ni somni pathum kan lo nol phal tak lo MNF sarkar lai Assembly House do kan chum burbura official resolution kan nol tak FCAA sang ni somni pathum kha atak tap krama ero kan lo nol phal reng lo hi alo ni a official resolution kha dan ang thlapa pompui ani na turin Mizoram sarkar executive lama Mizoram Assembly House yan a copy a pechuak turani a rules za somthum pasari of rules of procedure and conduct of business in Mizoram Legislative Assembly in Aphut angin official resolution copy hi government of Mizoram nena forward in dan anga ti puitlin na statutory effects ani na turin executive lamin action la in an lo bo zui angaya gazette angai ti ila afia ber ome central sarkar nena po an thlen nge turadi ma se malak na an lo nei lo ni a soi ani bok Mizoram Assembly House in Apasto FCAA 2023 daudal na le nol na official resolution hi government of Mizoram executive lama hiya khan a copy kha forward anila talonge sarkar khan action ala talonge central lama po asya tir longe gazette publish ani tamya lo maya unpublish phal lo nge ni a kan nol le phal tak lo ti kha zo na poimo ber ani ta ani Katya official resolution mga FCAA sang ni somni pathum
kan nol bur lai khan Mizoram chak lak lu na kong poimo ber vai reng te chu sai rang kong National Highway 306 le 64 lane project le mundanga National Highways le zau na Central Sarkarin local pui chho chur ti kan shivek ome hetianga kan roma project lian kalpui ani chho mek lai kian FCAA 2023 dodal na saber tu te khan ram nga hum hal apoimo forest clearance la ka ngai forest clearance tel lo chuan na a tho thei lo ti in thom an chwa le ta tlat thunga forest clearance demand boxi forest clearance pek chwana dan ber dodal boxi am tu soi khoi lai ber nge lin tur ti kha man thia ma har ta em maya sarkar how tu te tan po lu hai bur na thamani ka ngai dan hi ka du dan ani lo kan ti hlom ta ni berina lang FCAA 2023 inachan ashin swa rules 9 of forest conservation amendment rules 2023 waya hian forest clearance in principle approval pek chwa na provisions a oma hedan FCAA sangni somni pathum hi kan adopted ani lo chuan forest clearance hi kan pe chuak theilo ti na ani Mizoram Forest Act 1955 noya te India Ram Dan Dang Central Act danga te forest clearance pek chwa the na provision a omyaw lo wangin MNF sarkar laya official resolution manga nol ani nuwa khan ngoi ringin he dan noya hian forest clearance kan pe chuak chun zom renga kan lo mamo ema wangin kan lo mang chun zobang kan lo man chun zom reng ti hi kan shiat tlana tan a cha om e Forest Conservation Act 1980 a khan forest area clearfill na a omlo Forest dan Luizok Forest Conservation Act 1980 a khan forest area chin dik tak kha sha thiam har le forest area forest clearance deal nga ina mun bi kha chiang taka bi thlia a omlo wangin Godar Verman case Supreme Court clearna interpretation le thuthuk na asia mangin forest clearance sungchanga forest area shilfia na atan le chanchan berane ani tachina ni forest area chin clearfill clip na omlo wang hian India rampuma project tam tak kalpuina konga har satna tam tak athlen pha a asukuk pa fawa hemi wang hian Forest Conservation Amendment Act 2023 po hi alopiang chuak ti ila kan soi swal lawang Government case a forest omzia interpretation chungchang hi FCAA 2023 an pass na tur bill Forest Conservation Amendment Bill 2023 para 3 na apo an lautar lang nge Government case hi Forest Conservation Amendment Bill 2023 an mention chan ber chu forest shilfia na chiang takle clear shan na specific tak a om lova reserve forest area mai nilo mimal ramle government non forest land te ahwam tir vekawangin Forest Conservation Act 1980 provision in forest area asoika shilfia na diklo misinterpreted ani a recorded forest land private forest land plantations etc thlingin ahwam tir vek ani Hemi wang hian FCAA 2023 mangin forest area chin forest clearance deal ngai na mun big chu chiang takin an lo thliar fel ta jok ti ila aswal om love FCAA 2023 hi India rampum mason na na tho chungchanga forest clearance wanga buaina tam tak chin fel na tura tan dan siam tharpo ani ati thei ome Section 1A Clause 1 of FCAA 2023 khan government case a forest definition le interpretation ka parliament dan siam mangin anwai bauta ti kan shithiam bok ome FCAA 2023 dan nuaya hi chuan forest area big ti chiang turin expert committee ten forest area ti chianna consolidated record an nei angai to a government case in forest area a shilfi anga ram shing zong muna forest clearance lak angai ti a inhial na tam takachin fel tumin fel fai takalo recorded forest area clear fel atum jok ti na ani Rule 16 of Forest Conservation Amendment Rules 2023 a hian kan recorded forest area nei te chin fel hun bituk siamani a kan sarkar po in kan notified reserved forest te deemed forest le recorded forest area zong te fel fai takachin chi a consolidated record siam turin expert committee adin angaya ni
Rule 16 of Forest Conservation Amendment Rules 2023 in Aphut Angle. Supreme Court WPC number 202 of 1995 le. Writ petition civil number of 1164 of 2023. Asok Kumar Sarma IFS retired and ORS v Union of India and ORS in Aphut Angin Mizoram Sarkar po yan dated 19 March 2025 Khan Expert Committee hi adin veto nge ani nakinalok chuan kanram chunga forest area record mumal le felfai tak kan nei thuai turanga ila forest area consolidated record kan nei to chuan forest clearance deal na mun tur big area chungchanga inhial na tam tak om chin hi akyam to nge inarin om forest area awanga kan buai na atop thailo Mizoram hian notified reserved forest enge mozat kan neya mase mumal taka boundary ti chan te fencing mga hum halte a om ngai lawa wangin forest area nexorna and encroachment hi anasale a kumsom nga chung khan kan lo ngai tha chin le a he hian hong chalo tak ashing chauta zela tuna chuan buai na chin fel thei to lo kan ma chon chauta ani Abigin Inner Line Reserve Forest ILRF Riverine Reserve Forest RRF le Tlangau Protected Council Reserved Forest Area chungbi ka phechuan encroachment hi anasazwala mipui tam takin kan inbeng bel pialama Huan Zoram nget kan nei chup to a heng kan mipui inbeng bel nget to te hi engtikong zong ma a no chwa thei an ni to lo ti te po hi kan sia thiam vek ome National Green Tribunal Eastern Zone Bench Kolkata in Center for Environment Protection CEP versus Union of India OA 68 of 2019 na interim order atwa abo zuin Mizoram Forest Department chuan mala in dated 2nd March 2021 Thenga Reserve Forest Area wam chunga Revenue Department le VC terempek chwa zat a recorda PCCF office in a record zat chu sanga zathum le pathum ni in forest encroachment area chu hectare singkhat zasari somthum pasari point 3867 area ani a heta hian RRF wam chunga rampek chwa hi atam lor lak ani dan ang takin Forest Conservation Act hikeng ko don ta ila forest area chunga ramsom nga chuang fe mizo mi puilo in beng bel to te hi no chwa evicted an ngai don ti na ani ma se hi atakal hen chwa thei ani to lo ti sia in dan nuai an mani veng him tu tur da scheduled tribes and other traditional forest dwellers Recognition of Forest Rights Act 2006 to tun AZPM Ministry hian alo adopted to bok ani ngei tuana tak tak seng lo le thil ni na dik tak zir chiang lo ten thei to pin han bei chin ma se ngun thuk taka ngei tua le zir chiang chunga malak na ani awangin ra cha chwa zel turin bei sei photila FCAA 2023 adopted wangin kanram kan shalem FCAA 2023 kan adopta hi michen khatchuan kanram shal angjia zanga an han pu a Ramshal nita se state dang tam zokyan he dan hi an adopted vexia an ram state an shal na ti na aniyang state tam tak te po hi international boundary a an ni chuplom Ramshal tia kan in pu don chuan India ram state tam zokyan an ram an shal ve ti na aniyang ram ven him na tur national security atante National importance atante Central Sorkara man mo thak big atana mi puite veng him tura malak angai chang om chin hetiang huna hian project man mo kalpui angai chang a om china dan nuaya ngai na thiam na exemption a om lo chuan forest clearance wangin akhot lai duai chin Hei wang hian FCAA 2023 nuaya hian national security le importance atan exemption po siamani National Security atan nilo development project danga chuan forest clearance hi ngai na thiam na a om chuang lova project implement na tura forest clearance hi deal nge angai ti hi kan shiat la na chome FCAA 2023 kan adopt wangyan kan ram shal na lam akok lova India rama kan ni wangin India parliament dan siam kan adopted bill le ti na animaye kan mamo em dan hi kan lo nol zo kem kan soi to angin kan rama project lian tak tak alaw lu chho zela tun huna
mi kherlo project thar po alo om chho zelang heng project local te hi lo pong po do dal ngor hi kan ram dan siam chan ani lova maso na tlo le nget sustainable development kan nei theina turin forest conservation act environment protection act le adang te hi siam ani a maso na local tur lo dan na atana siam ani lo ti hi kan shiat la na ta na chome tuna po MNF fun laia official resolution mewa kan lo nol to forest conservation amendment act sang ni som ni pathum hi atak tak rama chuan kan lo ma mo zok zia kan sia chian e mawangin nol ming puchung si khan alang lo lama forest clearance phut na atan le pek chwa na atan kan momo tlat wangin ngoi rengin kan mang char thawa hei wangyan kan rama project lian chen khat pam chul mai tura kan ngei te po kan ching fel le thei sham zo kani tuna kan hun ton me ka hian FCAA sang ni som ni pathum do dal tu te hian enge kan do dal chan ber hi sha thia mahara che pa ok na leilenga an soi ang dewin forest clearance pek chuan atan manru om chun dan hi mangdu reng chung si in chil an cha khum ti ila kan soi swal om love FCAA sang ni som ni pathum hi lo nol ta ila engdan hnuai ange forest clearance te hi kan demand tanga engdan hnuai ange kan ram ngo ti chiat te hi shemna lian tham kan pe kang ti te hi dal tu te hian rotna te lo puang chuak theise alom om hle ang nge ni rodna po pom lawa soisel ngor hi kan thiam to kem ni jok dan dang hnuaiah forest clearance deal na le pek chuana theina provisions au miao lo wangin kan ram ngote ven him na tura kan momo ber forest conservation amendment act sang ni som ni pathum adopt mai hi kan ti mak mo ni inalang ta zoka nam no pang kan ni wangkyan keima ni ta na chatur le min effect thei tur thil poi mo zir chiang masalawa mi kam tam deu te kam chuak awanga phul lut ching kan ni na hi bansan ahun ta le ram nga hum hal hi India sarkar lai puipuin angai poimo berani Supreme Court National Green Tribunal le High Court shang te hian kan ram nga hum hal na dan bo chiat na hi an ngai seriously ti hi an thuthluk na achang khian kan mu thei vek ome heti rual hian India ram development kalpui na tur le India ram ven him na turin kong tam tak central sarkar hian ma alak angai si ani FCAA sang ni som ni pathumina thazong le achezonga angong theidan zong hi India ram shwai tu te hian an ngei tua mai hau lawang ti hi ringam bokila ram mi pui te chiat na tur le tur na tura dan an siam hi arin om lova andu an makin thil chul lo thlengin kan ram zim te hi an lo ti chebuan buan don lo ti te po hi mi pa ngai tan chuan asia thiam thei vek ome engpo ni se India ramaram hum hal na dan khauber forest clearance pek chua the na om chun hi kan hun ton me ka po chople chila kan mamo le man me kani a kan mamo wang le kan man mek wanga dan angan nol tura MNF ministry in action po alak ngam lo lai le gazette publish po angam lo lai kian farisai thin lungpu lawa langtlang takle huai sen taka FCAA sang ni som ni pathum adopt mai hi kan ti tur dik tak ani zo ke